amaju n'ebindi bintu by'omunju bicwekerezibwe bwanyuma y'abatura kutahirira Tanyima Eric mutahi wabo bari kumutura oburogi. Abantu binabo nyine bakandi bakwata okuba kunte no kwa kuotieka no kwotya orembo no kwa kuotya ibintu byo no kwa kubishisha hatu babakwata kwa baba yini babakwata bakaburya bakazi hatu baba tena mbone uko mukazo wanje we bakamwirite nabahunga bamutera enko negiyo mugongo yagwa bamutera umugere bamwakesomo ondijo kubatera uri bagabana bagimusukura n'ondijo bagimusukura bazete bazanaga umurro ngo batakabamanywa ahabo kugira ngo akoro ikikuru ikimukoreye basamisha ganye. Nagira ngo abamutahirire barimo abekanisa ya Full Gospel Church ero kushanga umwe rwamuranda batyo nuko kwose ibintu bye ebirimo amajwagaro kugira ngo atwire nashaberamu kandi nabekanise cyo bateye hakine. Tumwa ni nkereza omwoyo mbe n'ibintu kwikerezamo nibibabene barwanisa kunarwana nabo ranga yabanyaho najye na polisi na reportinga nambone government police rine ko rugwayo konkanisha aba government ngo yengere gumene empamane kandi empe mukono abo kugira ngo gumene ko rugwayo habo ko magaraganje neka yanye no kibahara ngo byatsigana benda kubita ngo kutemente kwito muntu we no bashanga ho wanje kutseka yanje yahifo gukora buri cyumucyo n'ikibi ekikwemba ikibi. Bita batura bamwe batahirira ururembo rwo nuboreka ko bino busasa bw'amana bari kugira ngo umushijo gwo abonabonesa abana baba bari kubagwisiraro ubwo ari kubatamo n'ebintu ebitari kwetegerezebwa. Ibyakoze iri abandi tukubifa konko umuntu kwatara hamwana ubuzu bubona kwa kwatara abana bite kureba abana abantu barambira na hata bamwe bari umuntu mu mcyaki hari ikikwe kwatsabe kanisa amakanisa gona gakagaru amadini gona garu amashomero gona gakagaru abazire mbazona b'ikibungwe Amerika yone kero mbweni tutwino busasi nkabantu barwamurana mutuyambe imwe nkaba government bangira ngure bakweta ururembo rwa Tanyima ababataka baruvamiye bartera batera amaju bagutse nabuze nshongake angu umwami Tanyima itonka bataka atugangiza nkacyaro waza abana bana b'icyamushanje abantu barya buzo abantu ba pastors abashabona bakeja ishomero bashabira abana kandi babene baremera ukushoma nibakaba kwatwa nk'ikintu muteransa boroga abantu bamukwata bamushabira hagira iki bakugira ababa barokore bajye ngo muzumu wimukira umuntu kugamba izina ry'umuntu kugira ngo nyowe nabanyeta nanka so bahurizina hati izina ryo rikaba excess acyaro bataka bamanya ngo umuntu yateganise cyaro. Ubwo hati Tanyima nagira ngo we n'umukazi we Everson batunga obujanjabi ahabwe nkoneze batirwe nakugira polisi irimo investigatinga neza kukora umurimo gwayo na hato kashanga yakoze y'ubwo kumbu Gashakwa Paulo turi yamureba.